Z Natalijo sva prispela na Plitvice, oziroma to je blizu Plitvic. Zdaj vam bom pokazal apartma, ki ga imava. 9,5 ocena na Bookingu. Boste videli, kakšen je gor. Evo, takole je videti. Malo kuhance. Evo, tukaj je naša Natalija. Kako se ti zdi, Natalija? Ja, apartma je kar lušen, tak, čist je zelo, prijazni so, tako da mislim, da bo kul. Bo. Ja, bo. Evo, tole je dnevni prostor, kuhinja. Ena soba. Druga soba. Veliko prostora, tako da jaz mislim, da bo tole kar super. Lep pozdrav iz Plitvic, moje ime je Tomaž Gorec.